Iran name the Gisunu Aduga Masagi wait what until it fades away by itself policy central government ki policy se sida is the Husum Chatli Sige seriousness later was in a comment of Hamatamda I quite the feeling of Malay city kaino target I quite Kanadaga I quite boiled to the Maga I quite Kanoda I quite Kanomada I quite turmoil amada political turmoil amada some Tamakanda Tonganba agenda Malay Rabra Hedi Manipur si Tonganba Magi second agenda Malay Bra Hedi geopolitics ta Akogi Manipur ki internal interest somewhere karai no India government ki foreign policy dega yaubra kaisina tongan bawang level lam urein heba hai report sum taraktra banina adu important oidi immediately akhoi gi redressal kanosi akhoi gi ta ga doriba authority du di akhoi government sine akhoi government si di just like center dong ek to we are web hai di sida involved tori si akhoi gi imai cha akhoi gi isini now akhoi gi chingmi ta miming aktane heba sida di am proactively thabok si changa da boneba adaida center ga akhoi gi center na noina bok to we are do poram la heba kare di Manipur gi local regional interest e center na kadai phau madu moi khanga ge ba haidi Manipur gi saktam se hojik fragmented oire akhoi gi history da Manipur na lejaram bodo ngasi di akhoi internally akhoi si Madugi Saktam the Kudi de facto Kairin Low Kairin Low Shikaino, the feeling the power lay neighbor, Oziki lady was Pibumsina. She then addressed on another Madu Ko another Sarkas and a Karibu Taurigam. Chumnagi, Honori, Natraga Matamgi, Yam simplified statement of people in the Yarweva. Could lie by a meeting the Igi Mitmanga, Nomena Kapaga, Micham Halakanda. Madu Kutakta Madugi Matakta Tauri perpetrator Madugi Matakta offensive action number low Maktaba High Bese Sidigi Hena Chauba Kaino Lay Trab Hui Ashon Base Madugi level of exposed Tauriba government Kimagi weakness Sidi Yamtina Kui Yamtina Kainum Taureba Adumu Tokro Adugumba incident Kudimakse, Mazigi consequent incident Kudima Matang consequently Toliko. Puna Makse, investigating authority and the NIA Sinaraga no in about Yaduri Bra. Sigi culture Amaitarico, Sigi procedure Haitarico. Sarka Sigi mindset Lairaga, Adamaisum Chalai Regadi. Laibaxi Mamantopo. Hujil never people say Taishan Nanaba, other Penatong Nanaba Kaina, Sinbadona Urehaba. So the question of the Laxoke. How he but Chahi Kursi, I couldn't Urum, 2017 Mamang the Leramba, Madam state government, Makoitom Papa, that's a different thing, but as a state government, Tamuimatam, Yamkani, but state institution today, I'm strong winner. With a lot of authority, exercise the Roga, Tabuk to Wimamita, Adugi state institution, give Magi power authority to the Yamsong, Hoji degenerate of Wimamita. Adu state institution that will Akanda. Nasagi executive Natragana Hosi police force lower the Tamon Jose high investigation, get law and order maintained on labor, Sigi security force key, try areas. Sisho Maka public relations, Amapanga Patava, the Moka demoralized to tell degenerate or Pogifima Amuk. Now, how I know what I mentioned, I'm civil society. Civil society have been very powerful in Manipur. In the case of Tamuimatam, the Horakanda, how should they have the net? But civil society powers the Sumagi authorities, the Sumagi legitimacy, Yam Chong question or Paduga, Swai the Zoo, degenerate or demoralized or situation. Whole civil society institution, the Horaga, government institution, Sigi Mayams, Manipur, degenerate or Mapagan, Sola Pagi, people who have Tamu, Ubrata, one weakness I resident in Kota, having Sigi say a over factor of money. I hundred and high regadum lay. Civil society organization have say institution oina leire hairegasu for last 3 years ki conflict sigi ekogi dominant narrative ama tongan ba ekogi maitei gi side gi aduga Kuki gi side gi magi oiba narrative ma ama haina baduna that's a different thing but the dominant prominent narrative my point originates conflict within Naga and Kuki maitei in Kuki maitei gi Kuki gi conflict sida segregationist politics ama da maitei totally segregate tawraba adagi Kuki totally segregate tawraba maitei gi Kuki gi punni himina ba yada ba situation ama da leira kan da neba complete blockade ama lai sida
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯠꯅ ꯎꯕ real blockade and virtual blockade ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯟꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯅꯤꯇꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯒꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯖꯂꯦꯔꯤꯌꯣꯡꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯒ꯭ꯔꯤꯒꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯗ UNC ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯀꯤ NPꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯖꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯔꯠ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯊꯥꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯅꯣꯋꯦꯔ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯦꯒ꯭ꯔꯤꯒꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯨꯡꯌꯥꯎ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯕꯠ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯇꯝꯕ ꯑꯉꯥꯡ 10ꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯣꯟ ꯕꯣꯁꯀꯣ ꯃꯔꯥꯝꯗ ꯇꯝꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩ ꯆꯞ ꯆꯥꯅꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯁꯦꯒ꯭ꯔꯤꯒꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯔꯦꯕ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯒ꯭ꯔꯤꯒꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒꯀꯤ ꯚꯤꯌꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯋꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯕꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯔꯥꯖ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏ ꯈꯜꯂꯝꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯟꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯣꯟ ꯑꯦꯊꯅꯤꯛ ꯂꯥꯏꯟꯁ ꯁꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯥꯒꯥꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯋꯦꯔꯦꯁ ꯕꯇꯝ ꯂꯥꯏꯟꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯈꯔꯅ ꯃꯦ 3ꯒꯤ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯇꯨꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯨꯝꯃꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ 2015ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯅꯤ ꯏꯐ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯁ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯀꯣꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯇꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇꯤꯅꯝꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯗꯤꯐꯦꯛꯇꯣ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯌꯦꯠꯇꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ नेमचा किपजेंसे शी इज नॉट अ सीएम एक्चुअली शी इज also a CM deputy CM natte na khalle adu taragidi hojik sigi fibam simasina larger spectrum amada koina naina gadoini sine koi manipur da next akoi gi kaino khara da haurakadori miyam gi ihose haidi government of India gi policy se kaino haitang ga wait watch until it fades away by itself haibaneba every issue khudimakse aduga hojik political comfort amagi damakta government of India na mute mode leithokra silent mode leithokra aduga hojik leiriba moina administrative arrangement ama moina semai gisida sigi fibam sida noi sandai no hairaga de kudi yaroi kanamtana yaningoy haidi manipur da tongan ba geographically changna ba yadraba adugumba segregation gi stage amada phase amada leithokar kanda akoina kamain tawdana adu accept tawdoino haidi adugi mawong do oitaragadi aikoi miyam goi wari bum lakine ba ngarang soi amada haigi badune ba maramdi aikoi di we were never a part of the India gi adugumba kaino do yaugi ba natte heba manipur di as a aikoi gi asiatic sovereign nation state amo in India di yaugi bane ba ana maje agreement amagi makha da aikoi yaugi bane ba aikoi gi internal magi political safe se India na honor tawdragadi aduga India gi national security interest akoi internal akoi gi lejegadoba akoi gi manipur gi integrity do madugi mawong mataw do madu compromise taw budi kana yadoino akoi gi ikeng ta da taw do mangaire adudi kashu oro do wane adugi wafam dudi larger kaino matani ko adu ngasi gi issue sidai sida say for example hajiki hostage crisis se kana na hana mi phage ba se jamnom faide gi na ke kotjim haiba jaga siga moina fire ba lalon wifi hariba jaga siga di yamtin lapna riba 10:30 the ambush tawre 10:45 the fire and ai nahan tahoi wani ko hardly 15 minutes 10 minutes da kamai tongna azwai da phawri no are di kanano matam khargi mamang da taku ma da khoi tage khoi video viral Facebook ta viral thalak na mai meming do tiger haibra ireng naga gi chief amada
धमका तब कोई उरीने टाइगर है फुट हिल्स नागा की KNFP फाइबोंग हाइब्रा KNFP से कमांडर ने है कमांडर दो KNFP ने KNFP की चेयरमैन से अमुक UPF की KNFP की प्रेसिडेंट ला कइनोसिना अमुक UPF की चेयरमैन है हाइब मी सिटी अतः कंट्रोल तौरीने हाइब मी सिटी कनानो हाइब लेवल तौरसे नोई खंबिरो अदु दारदी मैडम अखोगी नेमचक की जेन शुड ब्रेक हर साइलेंस अदु तारगदी हसिकी ताकू तरंग तौरीब मी खरज वांग पांग तौबो याना हाइदी हौजिकती अखोई थादो पिरोगा हाइनिंग देब give a clear statement whether they are alive or not hingibar siribto audi hairo yes adugi thakta lakadore heba adu tardi akhoi state of akhoi law and order ki state of affairs di kadai de leirage heba si siumba kansidai sida si silent mode sum leibi aro heba ko aduna masidi hena khoirang khosang hanba tholakadoine tamo sida hojiki reaction oina both community ani ki I'm picking up only the ecoki apex body mena lei bhai tare for the last ahi kya work to or Kuki NP aduga United Naga Council ani maki reaction je amana shutdown ni amana interdistrict king asai gi blockage ne tamo sigida reaction namo ina ngasai gi hostage situation ni the react is changba yaro have to ne changba yaro hai jida housing tine miras tamo sigi consequence kai hoigida ke housing important way ready say UNC have the guts yeah moidi if no na thado gati will release yeah adu minor reciprocate tawrabu Kuki CSO sing nasu natraga moigi lairi underground group sing natraga moigi political elite na lejeri ba mi sing duna high biro haba adu gati praja sing ji kitang confidence kari leini dana housing ti police na su moi hingibra siribra koi khangdra haba adu dare khusu wakanda nungai taba ma praja da foundation hai haidi imung manung na kaptana laudana nahan dagi protest tawrei sida statement ama koi pukning phatha baya ba statement amta di kanam tam tholok tra Kuki CSO site su moi su irang hauraga dum leire adagi somna kanda khoi gi UNC gi kaisu moi na tawgibna khoi su adu reciprocate tawne action mayam sum tongnara leire sidai sida blockade tawba adagi manipur da di blockade adu blockade an haibe oni khoi di si theng si di mamang thakta gi dum numit chamani blockade tawla ka numit yankhai ni tawra la karabane important oi rei di matam gi ngasai gi wait what until it fades away by itself have a government gi stereotype policy am lai riba masi gi paradigm se hongan ge ta ka di aikoi seriousness natoga di praja su yam kanna handak matang se pressure tawum change ba haidi why government is not able to come out with an affirmative statement hojik kai di ngamdri no haibase si achaw wahang amane ba adu taraga di kitang mayam se console to ya doine ba kitang inhan ba ya fathan ba ya doine ba but adu ngasi ekoi tholak pa ude ekoi hona hoji video footage ama 17 May de koi uba phangi sumai to dona moi pursue to recall habi gi thado re police na adu mangai re operation kar tawre na tamon nga sai habi ba ekoi de facto separate administration ama lei re habdu tamon ai di ngarang du tamogi talk program du we yam strongly tamon hai adu mayam su lo yani ngani khale live question de tamo hanagi de facto separate administration ji that was the question of Kuki dominated regions in wafam ne housing live no wafam na sigi de facto separate administration si compartmentalize toraga maitai ki tongan naga ki tongan Kuki ki tongan maitai ki mafam the administration to whether it has to be the Maitai people or the non Manipuris natraga na Kuki de su ngasai Kuki people and other non Manipuris aduga naga de su changba ya do sigi inter community si amada changba ya na roida ba aduga naga de su chama na naga and other non Manipuris sigi situation si the de facto aikugi three entity gi separate administration gi position ama adugi consequence ama circumstance ama lakpugi oithokpase leibra ta kai ni adu kana namadu gi game plan do kana sanare bhai si wahang ne ba akoi puna mana hangada ne ba adu ne ba adu gi moina sanari ba game plan do gi draft da adu gi lang do koi thugum se hai ne se valley da leri ba CSO sing na ngasi faw da akoi khakta gi kanglubum ta gi akoi interest assert tawdri manipur haibe wahai si akoi dum sinari ko even akoi naga CSO sing kar sing sinari adu some matam kharage akoi method ke incident khara da ge even elected MLA phawda manipur di tongan tani kind of warip lakhalaga India gi prime minister the home minister the pisang graw na
तो अदुगुम्बगी सिचुएशन अमा लैबनिना अखोइना व्हाटएवर फन खनबसे कदाइदनो अमा अखोइना पामजेदबा क्लाडेस्टाइन डिजाइन हाइदोरिब्रा अदुगुम्बा अमदी अखोइगी सिदैसिदा हिडनली सुम चटपदौन इनडायरेक्टली अदवाइदे सुम खुमांग चौक्सनबदुन सुम उरकपदुनेब अदुना नेखोइ ngasi डिफेक्टो हाइबे आतदी चटप यादरे केनो ज्योग्राफी चटप यादरे ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग दो कंसेंट्रेट तौरे एज पर एथनिक गाइ केनोगी एथनिसिटी द बेस ओरकान अदु तरगदी ऑलमोस्ट अदुगुम्बा म लैरे हाइबसिदी हुजिकी स्टेट ऑफ अफेयर्स सिदा हाइरिनेब मधु लैबदु यारोय हेदन अकोइ रिवोल्ट तौरिनेब मधुगी मायुक्त वांगांगी बनेब अदुनेब अखोइना पामजेरिसे अदुना अखोइना तालिबा मधुगी सेटअप अमा लापदु थुगाइदब यारोय इबा अखोइ मणिपुर हाइबा असुक चाउरब लैबाक्सी फ्रेगमेंटेड ओइना इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी नत्रगा मागी पॉलिटिकल कंफर्ट खरगी तमक्ता न्यू दिल्ली न तुमिना लैथोपुदी यारोयबा मणिपुर लैत्रकांदा अखोइना कमाइ तौदन अखोइ इंडिया सिटीजन ने अखोइ कमाइ तौदन अखोइ अदुगी कैनो द प्राइडनेस तो कमाइ लैदुना प्राइड तो कमाइ लैदुना अदुगी वाहंगदुने है अदुना अखोइ की नेशनल इंटरेस्ट शुड नॉट कंट्राडिक्ट विद स्टेट की लेजरीबा मागी ओन डिग्निफाइड इंटरेस्ट अदुको कंट्राडिक्ट तो यादेबा अदुदी ngसागी फेडरल स्ट्रक्चर दु काइरे एबा अदु आइदोदनेबा अखोइना अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओइरकपा अदुगम पॉलिसी अमना अखोइ मणिपुर की लेजरीबा सक्तम दे हिस्टोरिकल मागी प्रिजर्व तौरग लेजगरो मागी सक्तम दु सिंगनर आफाउसिदा अखोइ इलेक्टेड लीडर सिंग मधुगी मायक लेप्तबदुगी पेंदबदुनेबा अदुना अदुगी हुजि कोलैटरल कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट आक्तनेबा लाइसे अदु अफबति नते हेबा हेना फतनब एस्केलेट तौननबगी लंबिरोमदा लाने हेबा अदु तौदनबने हाइतारेको अदुना हौजिकती कनो हौजिक ngasi gari numit mangani mu suraktoromani ngasi tang taraga nipan sujale hayengdagi 5 days kuma sujulani sidai sidadi hangakadoi hostage thadokadoi hangakadoribra moise missing person na mung thidoribra ba koi sibo si phawbada haiba ngamdaba haibase khwaidagi sonba laingak sigi magi adugumba kaino dune haibadare saktam dune haitare okay tamo thank you very much tamo sanna handak tamogi oiba BJP थादोपगी स्टेटमेंट अमा थोलखिबसे पब्लिक ने याम वेल रिसीव तौबा अदुम स्टेटमेंट अमा ओय अदुगा तमोना पनगिबदा ख्वाइदि याम चाव मरुब वाफम जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सीरियसनेस सी हंदक इशू सी रिजॉल्व तौनो होनबदा मदु सुंगु उरक्ति हाइबगी वाफम जे याम मयक सिंग पले वेरस किरण रिजु जिना किरण रिजुना हाइबजे ख्वाइदि मान हाइबना हाबजु नते दैट हैपेंड विद Amit Shah जो हाई ग्रे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो हाई ग्रे हाने के आर एन रवि ने जो हंजन हाई ग्रे सिगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव मैम हंजन हाई वर्जन अमखनी Naga is not happy with Meitei are not happy with Kuki's community मसे नामते यानदे अदुगा सिगी यानदबसी ngasi ngarang BJP की मतन थोलपनते it happened in 92 93 kaya ragana thokraba thokne but in the time of BJP की मतन दि BJP दि am serious ओइगा हाइबगी वाफम दुनी सुमाइ तौरगा जस्टिफिकेशन चना मणिपुर की लेरिबा कॉन्फ्लिक्ट से मैतै का नागा का खनबो ओइरो नागा का कुकी खनबो ओइरो सिगी होल जस्टिफिकेशन से सुमाइ पीबदुने अदा नाकन नंबर दा सिगी कॉन्फ्लिक्ट से कनाना थोलिबनो हाइबगी क्वेश्चन नमदि मयामना दम हंगनरि बॉफमने करी कमाइ रिएक्ट तोबिनि तम किरण रिजिजू की मागी वाफम दुदि मारी चुमनगी रेटोरिकल स्टेटमेंट हमका होम मिनिस्टर ना पीएम ना पीगी बदुगी सु मखा समदरकने खले अदो मसा से मणिपुर कॉन्टेक्स्ट दी हाईली कोई इमेच्योर होबा मागे कनो लेरमगने हाइतारे को नॉलेज लेरमगने हाइतारे अदुना माना ngangi बदु चुमनेगी ngसागी सिंप्लीफाइड कनो माना टोन अमदा ngangjabani ngana किरण रिजिजू की कनो दुदा अखोइना किसु याम सीरियसनेस किसु लेते मरमदी अखोइ लेबाक की सिदा अखोइ सेंटरना याम सीरियस ओइदि हाइवे आथदे हौजिक फाउबदा इरांग हौरिबा कम्युनिटी सिंगसिगी लीडर सी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उनगरबा लास्ट 3 years करिगिनो मान उनद्रिसे मणिपुर सिबु पार्ट सी स्टेट कुमरो मणिपुर दी फुल सॉवरेन नेशन स्टेट अमोइना इंग साइजु हाइजेगरे इंडिया दा यावगिबनी अदुगा हौजिक फाउबा अखोइ की लेबाक सिगी इशू सी बोर्ड खंबा लांबदु खंगना याब्रा तसेंगना इशू सी की मतंग सीरियसनेस लेती हाइतारगदी नहान कौरगा उनबा यादबरा अमित शाह की ऑफिस ता होम मिनिस्ट्री की ऑफिस ता लोइसनगनी हाइबसे मसीदने हबा याद्रिसे याद्रे हाइरबना अदुगी वाखलोंदुदे याद्रबना सिना नंबर 1 पॉइंट ने नंबर 2 दा कइनो नंबर 2 दा यस फरेने होम मिनिस्ट्री ना मणिपुर दी अदुगी थाकता
akoi moi loisina ba honai haiba sidai sida karam ba concrete steps low grage ba ngasi phau du low grage ba haji home minister na manipur da 3 days later me odegi somna kanda chale kuki sing da mana kai hairami adegi somna kanda akoi gi somna kangi tampaki valley gi sia so unar me unarame kari ani se gi meeting point ba kasu leite songi tagre ani mak to kauruga unahan ba sunga si phau koi thenghanri adegi sigi level sida sida yadre haira kadi manipur gi miyam na asuk sang matam sida prime minister ga koi manipur gi kaino sida taseng na masigi kaino sida prime minister ga ma gi view point se phajana thambiyo na haira kana parliament minute nipan ngangba re home minister na pung ahum mari manipur matang da ngange ba adu da loishanna bagi matang sida ngasai gi magi resolve to na bagi magi pathways yam concretely mention to bra chumnagi ngasai gi irang nemtha gi sunu aduga ngasai gi wait what until it fades away by itself haiba policy central government ki policy se sidai sida hojiksurum chatli sigi seriousness laite ba sina kamai to ga haimatam da aikoi da feeling ama lai sidi kaino target aikoi khana raga aikoi si boil to raga ama maga aikoi si kaino da aikoi gi kaino ma da aikoi si turmoil ama da political turmoil ama da sum thamma kanda tongan ba agenda ama lai rabra haidi manipur si tongan ba magi second agenda ama lai bra haidi geopolitics ta aikoi gi manipur gi internal aikoi gi interest somewhere karai da no india government ki foreign policy de ga yaw bra kai sina tongan ba wang level lam urei ne ba haidi pot sum taraktra bani na adu important oi di immediately ai khoi gi redressal kano si khoi gi ta ga dori ba authority du di khoi government chine ba khoi government si di just like center dong ek to we are wai haidi sida involve tori sida khoi gi imai cha khoi gi isini na khoi gi chingmi ta miming akte ne ba sida di yam proactively thabak si changa da bone ba adai da center ga aikoi ga akoi gi center na noina bak to we are do poram la hai ba kare di manipur gi local regional interest se center na kadai phau ba madu moi khanga ge ba haidi manipur gi saktam se hojik fragmented oire akoi gi history da manipur na lejaram ba do ngasi di aikoi internally koi si madu gi saktam do koi di defecto kairen lowe kairen lowe si kai no di koi feeling the power lai ne ba hojiki lai ri ba phibam sina sidai sida address to na ba madu ko na ba sarkar sina karibu tawri ge chumna ge khoi honari natraga matam gi yam simplified statement ama pibudu no yaroi ba khulai pai ba mi sing na ai gi mitmang da numaina kapa ga micham halakanda madu khudak ta madu gi mathak ta tawri perpetrator man gi mathak ta offensive action na ma low nga maktaba hai be se sidagi hena chawba kaino leitre ba khoi ason ba se madu gi level of expose tawriba government ki magi weakness se sidi yam thina kainom tawre ba adu muk tok thokro adugumba incident khudimak se mazigi consequent incident khudima mathang consequently tholei ko puna mak se investigating authority ma da NIA da sinaraga noina bak yaduri bra sigi culture am haitare ko sigi procedure haitare ko sarkar sigi mindset leiraga adumai sum chalai raga di laibak si ma man thoko adum hoji leine phibam sida se taishan na ba adu da pena thongna na ba kaina sin ba dongna koi ure e haba tamo so the question da lakso ge how ki ba chahi khar sida ikoi uram ba 2017 gi mamang da leram ba matam du state government makoi tarom ba phaba phata ba that's a different thing but as a state government tamoi matam yam kan ya na khidri ko but state institution du yam strong oina with a lot of authority exercise tawraga thabuk tawgi mami tai adugi state institution gi magi power authority du di yam chawna hojik degenerate tawgi mami tare adugi state institution da bogla akanda nasagi executive da natragana hojik police force lower je tamon hoje high investigation ki law and order maintain tawna ba leba sigi security force ki swai area se deso si so maka public relations anga
ꯊꯛꯄ ꯐꯪꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯗꯤꯃꯣꯔꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯣꯇꯦꯂꯤ ꯗꯤꯖꯦꯅꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯅꯥꯎ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯅ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ have been very powerful in Manipur. In the case of ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯠ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯤꯖꯤꯇꯤꯃꯦꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯁꯨ ꯗꯤꯖꯦꯅꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯗꯤꯃꯣꯔꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯣꯜ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯗꯤꯖꯦꯅꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯁꯣꯜꯍꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯋꯤꯛꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯅꯤꯀꯣ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯆꯧꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯕꯥꯏ ꯚꯔꯆꯨ ꯑꯣꯐ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯑꯣꯟ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯑꯦꯁꯔꯠ ꯇꯧꯅꯕꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯑꯦꯟ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯕꯁꯦ ꯀꯔꯐ ꯇꯧꯗꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯊꯥꯖꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯩꯁꯦ CSOꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯚꯦꯟꯆꯔ ꯑꯃꯗ ꯑꯩ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯏꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ from there on politics CSOꯒꯤ forum ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯗ CSOꯁꯤꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯕ ꯐꯥꯎꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ideological ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯠꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯩꯍꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯧꯋꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯀ ꯑꯩꯈꯣꯏ CSOꯒꯁꯨ ꯁꯨꯡꯁꯝ ꯁꯝꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅꯕꯨꯗꯕꯅ ꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯁꯨꯁꯤꯅ ꯍꯦꯃꯜꯂꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ CSOꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ CSO ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯊꯧꯁꯦ only to garner public general public opinion ꯗꯨ garner ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯑꯦꯁꯔꯠ ꯇꯧꯔꯒ let the elected leader decide on that basis of public opinion ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ public opinion ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯖ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯣꯜቭ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯊꯋꯦꯁꯦ ꯁꯤ CSO ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ CSO ꯃꯁꯦꯜꯁꯨ ꯑꯦꯟꯒꯦꯖꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯂꯩꯒꯗꯧꯅꯦꯕ Kuki NP से हुजिक साइडलाइन तवी Kuki NP की रोल ऑफ Kuki NP से कोई हुजिक क्वेश्चनेबल नहीं मतलब कोटू को ITLF का सिमाने कंट्रोल तो वो गमी ब्रंग गम दबरा नत्र का मान शेमिरा हाई पे तो कुछ खंग दरे बको हानदी कोई प्राइम मिनिस्टर उनप चपदा होम मिनिस्टर उनप Kuki NP की मीटिंग से मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी काहे लोए ने यावरी ने तो अदुवा ने सिग्नेचर ओरे बा थांको से हाउ की लगी दरे हुजी मतलब दुगी देन प्रेसिडेंट ऑफ Kuki NP अरे अखोई अदमाइन तो ना लेरंबा अदुगुंबा अखोगी कनोसिंग असिदी अदुसु पुरा तायोनबा मा टर्न अराउंड मा लापदोंन उई अदुन मरम ओइदना हाउजिक्सु लोशन गे हायरगतिको अखोई CSO सिंग से एक्टिव रोल लोहन बियु मोइना फोर फ्रंट ला आकांदा मोइना फ्रंट रनर ओइरा कांदा दि पोचे तादोइनेबा अदुना मदुगी इंस्ट्रूमेंटल ओइबदो लैंगाक न तोबियोवा नत्रगदी लैंगाक न सेंटर न तौ लैंगाक न तौ नखोगी क्रेडिट लाइन से तुम लाक्सेनी दना अदुसु तौदबा वाम त सुंगांगदबा एक्शन सु तौबो ngamdaba अदु तारगदी अदुम सिंक तौगिबा ताबने हाइदि अदु आइन हाइजेगदबोदि इलेक्शन दि 2027 फेब्रुवारी मार्च तनिको अदुना नक्सलाबनी नत्रा अदुना नखोगी रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी सिदि कोइना पीपल आर वाचिंग यू अदुना अदुगुमदुदि कोइदि वाखन मा दुम प्रजाना फारक ताब नत्रने yes absolutely tamogi brief oiba concern am kaktan for the drivers hauji am awa taraga leiba drivers they have been helping us conflict sida quite chawna moini koi chana thakna badagi all kind of requirement health care gi chinja ki kai gi everything mayam je moi puraga ni khoi se hojik survive tawrise sigi manung sida hadak driver ki concern sida security amte yaudi habagi am chawba concern am atai de kakana yam pangre chana thakna bagi sanitation gi adugi issues mayam ama adigi natraga na sugumba situation am lakta ragadi kamaina
tackle tawdage sungba given situation am conflict ni any time the blockade am lakta ragadi adugi situation du kamaina driver sing si gi leiba concern me am se handle tawdage habagi adugi preparation gumba leibagi mami ta daba kamai yeng bisi dam city purely state administration na tawdogni aduna akoigi concern dc aduga district gi concern sp mai jaga da koi apply tawrega leiriba gari sing dugi immediate madugi security di moina provide tawum thoen khalle aduga sidi pura koi gi moigi sole responsibility ne haitare ko aduga in the meantime koi chana ba porei ba manipur do leiriba khundare ba phur khudi maki koi gi chana na bagi ko pochai porei ba sing sidi group khudi mangla madu moidi sopom thok to untouchable ne khalle ada haidi modi kaimta makhalamati kano si bibam thokte aduga masigi all 24 hour moigi safeguard ki damakta koi state police forcing se akoi masi moida deploy to bom change adu maduda tholakpa koi incident sing kai sing thola ga su madugi kano dudi daite di sarkar pubuta bane ko aduna aigi wakhanda di sishu non issue ni amarom di Hadi district administration do na district police forcing do fazana maduda deployment to later gadi so ina mki adu ba issue tho ay adu meantime chana thakna ba wasai haiba mem do adu su adu gi economy am su makeup to moina to gum thoen khalle okay tam ladiba hostage situation ji kamaina deal to bi ai tam in the most quite the easiest way adu loina mukta so affect ro da ba quite productive way da ba mong da kamaina deal to bi ai tam o khalon Hojikti almost 4-5 days sujan garabani. Aduna government kiti hojikti sumaina akoigi mi si manga leire thibu khangde na leibi aroi. Sigi notion se das continue to be aroi. Government should come out with a clear statement. Moi hojik moi gi whereabouts sigi matang da government ki matam gi statement ma piga da gune ko honeri di yar roi ba. Aduna matam hengre. How's full scale, day and night. Another culprit to pursue in both sides, on both sides. Some to shoot Tauro, some to shoot Tauro. Then only public satisfaction am lakani. Adung Amdragati no government am labigi kain darka latre. Adumang Nekon hiding is it. Adadi no Tabak shoot Amdraba, Wahim the so Hibang Amdraba. Adu that is a total failure of the law and order. Adega state machinery fail or a highway in Asana signature P. Okay, thank you very much.